Dozvolite da na ovom mjestu samo spomenem nekoliko stvari, sve u redu. Željko Mirjanić je bio kopredsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske u periodu 2000-2002. Nikola Špirić 2002. do 2006. Čovjek iz SNSD-a. Milorad Živković od 2006. do 2009. godine. Broj nametnutih zakona u tom periodu 75 uglavnom su prihvaćeni u Skupštini Bosne i Hercegovine uz glasove SNSD-a. SNSD u značajno vremena toga nije ni bio vlast, ali SNSD je smatrao i smatrao sam i ja da dok sam vjerovao naravno tim određenim strukturama, naravno odavno više ne vjerujem ni visokom predstavniku ni međunarodnoj zajednici u njihovo poštenje i pošten pristup. Tada su govorili o tome da ako hoćete da to promijenite, pošto su nametnuli zakon koji već funkcionišu, onda su nam rekli i govorili da ako hoćete da to promijenite, onda morate da usvojite da vi to mogli da mijenjate. Bili smo naivni, naravno. Imamo odgovornost da obezbedim mir, da obezbedim stabilnost, bezbednost svakom građaninu i da obezbedim da Republika Srpska ne bude naivna. Ako mi ko može prigovoriti bilo šta u prošlosti, ne možemo prigovoriti da sam bio naivan politički, da sam bio slabić u pogledu branjenja Republike Srpske. Srpski narod nema pravo da bude naivan. Ja kao predsjednik ovog entiteta i naroda nemam pravo da budem naivan u jednom trenutku. Mi nemamo pravo da budemo naivni. Ja nisam naivan i ja ne mogu da odgovaram za naivnost SDS-a. Znači, to je ta priča. Evo kažem, opet ću ponoviti. Dakle, možemo da živimo teško. Ima ljudi koji žive teško. Ali to se može promijeniti. Ali jednom kad izgubimo bilo šta što pripada Republici Srpskoj, više nikad vratiti neće.